itu sing ngisi malam minggu ilo teke ke pondok beline starte ketimpalen ya putih agelas jaje uli tape ketan apang payu mekinyukan lacur ilo seri bakat angon gegelan diapin tampang beline pas-pasan umure wayah ebok ngancan nelahang antum mekerane terus sing dadi halangan kangen beline kapine ngilo adot pesan buen beli metumbu nyumunin saling sayang-sayangan numpahan rasa ringdune salah alamat ngojok umah adine ngepangelel kanti bercicing bulian kangen itu sing dadi tanggehan. Kalah saing ya diastoni sendong PT itu sing ngisi malam minggu ilo teke ke pondok beline starte ketimpalen ya putih agelas jaje uli tape ketan apang payu mekinyukan lacur ilo seri bakat angon gegelan diapin tampang beline pas-pasan umure wayah ebok ngancan nelahang antum mekerane terus sing dadi halangan pesan buen beli metumbu nyumunin saling sayang-sayangan numpahan rasa ringdune nanging lacur pejalan beline salah alamat ngojok umah adine ngepangelel kanti bercicing bulian kangen itu sing dadi tanggehan.